izi content zacu erega wibuka mu kibazo cya content erega buri gihugu kigira kugira izacu namwe mukagira izanyu kandi izanyu zikaba nazo zikarebwa birashoboka urashaka kubona rero izanyu turashaka kubona izo zanyu zirebwa nk'izacu kubona aba youtubers banyu bafite amacano asubscribingwa n'abantu miliyoni turashaka kubona abahanzi bo mu Rwanda abahanzi bakomeye urashaka kwibaza ko n'abanyamerika urashaka kwibaza nk'aba bantu ko bazi demana bakamenya Mike igituma mwebwe muronka let me say 1 million subscribers. I don't know how many views you get. It doesn't mean yuko like mukora ibintu birenze by'abarundi nuko mufise abantu like bafise access to internet barabi ibintu by'iwanyu. It doesn't mean that you guys do better than us. The issue is internet. Issue not very content. Issue not very content. Mike, Abarundi nako bicara umwanya munini ya kuri telefone nk'Abanyarwanda. Daddy. Tuvugisha nyukuri. Sharon yigeze kutubwira ko Abarundi ntago bakunda ku expose ibintu byabo. They like nyine bakagira muri private sibyo niba kujya show muyije sawa ako nta bintu byo kushowing off kuri social media sibyo no tukonya tukibaza muri no kujya kure mwese cyane nta entertainment show kujya kure nta internet iri hano. Internet is the solution. Ibintu byo kwamamaza mukabyamamaza nimba n'abantu ba content creator tukababona nyine tukabagira. That's it. Ako nimba na internet ihari. So me say yuko mufite ibintu muri private. Bucura iyo batwexpose bucura iyo twokexpose byose nakubwiye ikintu kimwe nubwo tworonka iyo internet uravyumva kuguma turi private tuzoguma turi private na content twokora buri gihugu cyose kigira privacy ariko serisha na privacy yewe nago na privacy bucura je nago ndi umuntu jewe like atazi kwemera yuko ibintu byiza bibaho I vraiment ibintu ari byiza ndavyemera. So the thing is vraiment Abanyarwanda mufise big numbers, right? Kandi entertainment by evaluating urabiye kuri numbers, right? Yeah, it's a numbers. So icyo turi kuvuga muri umwanya Abanyarwanda bafise big numbers kurusha Abarundi. Kandi cyane gose nakuri izo big numbers z'Abanyarwanda harimo n'Abarundi. Ego nivyo which means ni nkuko ndagwaye nk'akarorero nk'umu influencer yitwa Chimamanda abantu bavuga ibintu bya politique na religion ugiye kuraba muri comment section iyi bari nk'Abanyarwanda benshi harimo n'Abarundi benshi so which means yuko Abanyarwanda mufise big numbers gusumba Abarundi muga je cyo shatse gukuraho nuko singombye kuvuga yuko mukora byiza kudusumba no mudusumbya numbers because you have access to internet. That is what I'm trying to say. Aho ngaho tukwemeranwa rero reka nkubwira harakandi kantu ugomba kumenya muri iyi minsi kubera ko entertainment is all about money kubera ko kugira ngo ubone internet uri investinga n'ibintu ukora nta gukora ubundi ibintu ukora ugamije inyungu we are doing this for selling not for the other Mike, let me tell you something sivyo ndabigusubiriremo kunyene bimenze sivyo ni ibintu biri as simple as it is iyo internet we nubwo twoyigira ndiko ndabigusubiriramo hari ibintu udashaka kuza uravyumva kubera umbiriza bucura nagwaye nk'akarorero sivyo Nibi bintu biko biraba kuri muyango no munsi Abanyarwanda because batahuye ikintu citwa promotion right now Abanyarwanda bariko baramupromotinga sivyo ubiriza abantu bavuga zira amafaranga bari kwinjiza nivyo ndiko ndakubwira right now sivyo muyango ubu amatelefone amakoze kararonka ni menshi kugira bamusinyishe ahubwo abamamariza sivyo iyo aba umurundi bariko bagira kibi bintu ahubwo n'ama contract yose yarafise yari kuba baye cancelled no dorakantu keza nabitahuye cyane dorakantu keza ibyo bintu byanyu bindi rero izo content zanyu nziza mukora ni mushaka uburyo mwazi monetizinga noneho izo content nziza umbriza mwega mufite content nziza mwakora uzikore tumenye muravuga ibyo byo monetizinga bro me myself I monetize my content. I make money on social media, right? I know. Because if it's access to internet, yes, I have access to internet. So what I'm trying to say, ibintu mukora ni byiza, bro. Icyo nshatse kuvuga gusa nuko nimusubire kuvuga yuko mudusumba gukora ibintu. Mudusumbya numbers because you have internet.
that is what I'm trying to talk about. Mubaze muyitire mubaze ubwo rero noneho ibimenyetso ubwo umukontenti mwiza creator nuko afite imibare n'ibimenyetso afite imibare buri nguni imibare bayigira imibare bayigira umukontenti creator mwiza nta mibare ufite zero oya umva buri nguni bo ikibazo bafite ni ikibanza ibibanza byose muri ibi byose habanza internet. They don't have access to it. Niba banze bakora ibindi byose kubanza mu internet kwanza tuzayibona mu internet none se turamenya ngo ufite content nziza gute nta na internet mufite nakubwiye buri nguni nakubwiye gute nakubwiye buri nguni Yene maybe maybe nakine kura content iwacu ko tutabwiza reka twe turaseba content zo mu Burundi turazira maybe niba dufollowing kubera wizinda kwazi kibazo kimwe ndashobora kwazi kibazo kimwe wizi par exemple sivyo iyo batwebwe tugira ziga content ziwabo sivyo iyo batwe tuzigira right now even now vyitwa ngo nta internet tugira even mwibaza ko Abarundi ataza kwiraba izo na assumption uri kwivuga twebwe na dealing with assumptions ikindi kintu nacho Mike twemezanyije yuko nayo mavyuzi mwavuga unabari Sharon unatse tuvuze ngo dukinye umupira mu Bwongereza ngo natwe twa turi Premier League my dear nyene umbiriza Mike ni nkuko Mike mufite ubu ngubu ufite iki Mike listen okay reka basi ndabahe example tuvugiye nga kuri izi live nyene turiko ubu nyene uturinga turekene kugera kuraba ba DJ Brian nabande na Isimbi twese turinga muri mwebwe mwese muri ngaha Charona avuze nkuko muvuga nkuko aba influencer banyi bavuga araronka na big numbers ufise ubunyene kuri live yiwawe atareka ari wenyene atabana afise Mike wewe uri wenyene kuri live ama viewers maze go pollinga nanga uri wenyene kuri TikTok jewe ntago ngeze nabona ba bonufisi hano iyo ikintu nje kuvuga no nimuze umbiriza mwatumenyereye gose nyene kugana namwe bwe muri reka twicecekere reka nkubaze Mike wizi ntabwo kamanzi mwege how many views do you pull how many views do you pull on live reka mubaze akantu yawe how many ntabwo uri umustar mu Burundi ndabira jamara nuri umustar na nahoze oya nyene tuvugane mwebwe nyene muri ngaha Mike nabucira bwa kamanzi mwe muronka ama views angaye kuri live muri mwenyene abadufollowinga sukareba n'abadufollowinga wabanje ukareba abadufollowinga ayareka ivyo none barihe none barihe ubu se tureta tubimenye Sharon imibare ni algoritme y'igihugu Sharon algoritme ni Sharon abantu listen umbiriza Sharon uravyumva umviriza ama views kuri TikTok ushobora kuyagura ushobora subscribers utagura ni live viewers dushaka tureke umviriza dushaka tureke no kugura umviriza wizi dushaka tureke no kugura umviriza Mike wowe nimba ufise content wowe nimba wiyemera ukagira content sivyo twugare twese dukoroke hasi iyi debu igire wewe mwabuza amafaranga live turabona big numbers hama jeje nugura mvuge kuri sem buri nguni wowe linda kuzi wega buri nguni oya buri nguni buri nguni nawe rekatera ugwabo wowe linda kuzi gaboga apana mu Burundi atwi mu Rwanda mu live turabona bro ndatiye none oya mu Burundi na mu Burundi ari naho bazamukene kutumenyera reka nkubaze buri nguni ariko banze yo TikTok yawe live yawe abantu bangahe abantu bakurikira Daddy Wizi urabona mugabo jewe Mike mugani nagusuma aba live viewers nico ngene kutahura je nugure live sido nk'abantu nk'aba wowe ufise kandi ndino ngaha kugufasha bro uri kumfasha jewe ndi ngaha n'abantu bari aho wagera hanga washizeho Sharon ukuzanye nzo kumvira ngo yampaye platform Sharon ukuzanye kwanza Mike ni wavuga ndavuza platform Mike ni wavuga ndavuza wakuzanye ni Sharon umviriza kuri banziritire chongaho ni Mike ni wamwamagaye
Sharon umva tuganire Sharon nishaka undi ntabwiriza na wizi kuko niwe nzi wundi w'umuyinfluencer mu Burundi kugira waruzi ugacaca kuri side yawe nakubwira ntabwo yaje kuri side yawe umbriza wowizi ntabwo muzi wowizi ariko mworoshye tuvugane ariko mureke ntabwo turi kuburana mureke tuganire I don't know you. I know Mike. I know Buchura mgawe nago nkunda. Daddy ari ibintu uri kwitira. Nanjye ntabwo nkuzi kandi siniteye kumenya. Wewe kumenya Which is okay. Ruva ariko icyonzi kimwe Rumva jera navuze ngo bazane Randy promoter kuzi kwanza wewe bakuvanye he jera navuze Randy promoter Yeah bro jera nunankompare na Randy nunankompare na Randy promoter arasabaye ninde mubwira bro listen umva wizi Mike umvirize yego Mike ikatuganira abantu bakuze abantu umva ngiye mwavuze ngo namba kugira ngo yavuga umuntu umwe hajya yavuga umuntu mpaye ijambo ngaho wizi mbwira tuvugane neza twumvikane neza yego niho fresh kubera ugiye kuraba mwariko muvuga big numbers right mu Rwanda mufise big numbers none kubera ikiga Mike wewe udashobora kuronka abantu ijana kuri live yawe ariko bari he umva ufise ababona ibihumbi ijana abantu bawe bari he barajyana abantu banje bari what is your people what is your 100 musubirize okay let's the case daddy okay abantu tugira algorithm igiye itandukanye sibyo right now turi saa 3 n'iminota 10 sibyo hari abantu basohotse hari abantu turi kuri live hari abantu bakiri mu kazi buri wese ari mubi sibyo nige kumva muri kubigaruka cyane ngo nimba ufite abafollowers bangana gutya kuki utashobora right now May I speak? You think Mike banzurindire nasabye ijambo Sharon umukongomani mwavuze ngo si umunyarwanda ngo ni Godfather right now yuguruye ronka magana ngahe wabayuretse bucura kavuga Richard ko nawe uvuga nasabye ijambo cyambere discipline right so bigeze kubigarukaho dadiri kuvuga ngo guti umuntu ufite abafollowers adashobora following up abantu ijana sibyo ufite abafollowers nimba nawe ubonye neza ni 19 sibyo rero namwe Mike ariko se mutambwiye yuko umuntu kuva urya ufite abafollowers ukajya kuri live yawe tukareba abo pulling up abana bafite algorithm kugurure basi kugurure none hano hari ibyo turi kuvuga ntabwo byabira tugiye mwihana ntabwo turi guhangana umva dadi mubwira akantu kamwe yes brother akantu kamwe kandi twese twumvikane tugende neza ntidusakuze nyine tuvuge nk'abantu bakuru yeah Dadi wowe urumva njyewe entertainment yo mu Burundi n'abantu nyine niyo mpamvu nabwiye Richard ngo guhamagare njye nyine abantu benshi ngiye mbazi niyo mpamvu nawe unzi wewe ufite imibare mike rwose nta kintu ntago ufite abantu bake bagufollowing ibyo nta nubwo ari ikibazo no kuba wakugurura ukabona abantu benshi nabyo ntabwo ari ikibazo wanababona benshi no kugushora no kuba udafite n'umufollowers rumwe wakugurura wajya followers bari real ntabwo ari fake we nanjye ntabwo ari aba fake ariko nagira nkubwira je ndibaza ko ari fake bro umva dadibizi nkubwire nyine ibyo wibaza ubifata uko ubishaka umva niba umva ko ari fake na it's fine who am I to like to say no birashoboka ariko yara mwamufashe mu runyo murakabya Mike ubundi nyine ndikubaza inzererezi mwanza nyangaha kompara n'abarundi n'abanyarwanda ni musire kuvuga nafashe mu runyo murakabya iyo nzererezi ni yahe ikora iki kwa hehe byagenze bite abafollowers ukora iki none ari kuzivuga ibiki wowe uravuga ibiki ukora iki wowe ukora iki nawe ukora iki wadakubwira ngo ukora iki so wowe urinde ni inshuro ya mbere yawe kuri live ni inshuro ya mbere yawe ngaha niba mwiteza inzererezi ngo hehe timu uri nguni mwandike muri comment abafollowers 12 ari kuzuvuga aho uvuga ahangaha mugabo kibaye pull bigger numbers than you guys je ugure live basumba banza wumve
banza wumve Nugurure none. umuntu wese ahangaha agira content ye erega umuntu uri foro muri content z'amarayi buri ngundi hari umuntu uri foro muri content ze mu creating umuntu uri foro hari ibyo bintu oya reka ibyo bintu niba utazi buri ngundi ndabizi buriya kuri mureba n'umusitari buriya mu ntabwo ndi umusitari bro ntabwo ndi umusitari bro ntabwo ndi umusitari ibaza umuntu ibaza umusitari w'ibihumbi 10 ngo yabifatiye mwana je ntabwo ndi umusitari mugabo umviriza amaviews yanjye ari genuine live abantu banje barankurikirana yonze mugabo nta kuntu ugira yuko uvuga ikiganda umuntu afite abantu ni gutukana natwe mwakibembereje muvuga mwakibembereje mukagira erega live zadi mwakibembereje none buri nguni wowe ukora iyihe content gaboga kandi buri nguni no content ukora umviriza hera urinde Michael Fish jewe vraiment ndafite urinde ntabwo nkeneye urinde Mike wasamuye Didi man. reka tuganire neza buri nguni tuganire bien Didi tuganire fresh kuko twese turaba brothers nituburiranira indero sivyo sivyo ga buri nguni tugende gake tuganire neza buri nguni jewe ndi mu social analyst I speak on the society Urumwana ukora iki uri umwana arisi jewe ndi social analyst jewe w'umurundi yeno nawe ukora iki yanyu urabona ibyo nkora mwana jewe ntabwo nivuga urwego ngezeho rero Michael Fish yuko abantu bamwe sura page yanjye bro sura page yanjye neza giye muyivuga wowe reka yesi yavugana n'abantu Michael Fish namaze kumva ko kubona jewe ni umbrira uwo mwana nakiri kuvuga reka buri nguni kubona jewe ndakwisiguye ko amawe ukanca amazi vraiment discipline yanjye ariko se kandi ko kuri umwana ari kwera ibimuga usire kuntera urwabo yakaca barasamanye mukahuri umwana ari ziba bro jewe umwana ari w'umurundi mvuga ku by'uburundi na societe bisanzwe ntago wewe nta kintu kimwe ufise kumbwira cyo gukora ntidukorana je nawe niba ndobe yawe ngo wisiga mukorogo n'umumenyera urabyumva rasamanye Dadi mubazi nyimba ushonje nyimba utariye n'ibivangiri izi bivangiri n'izana minzara hano nakubashe ndakwisigura ko Dadi mubazi atari mu fake followers kiwa Mike urakoze followers Dadi mubazi mugabo ntande rufise Dadi mubazi dadi wisire reka rindo urabyumva bro Dadi mubazi ishavu yuko mukorogo yaguheranye mu nzu Dadi urabyumva bro sindi kuvuga berishara dore izo ngizo atagiye Dadi mubazi nakubashe mugabo wangize reka gutukana namubashe mbwa yafashe ko Dadi reka mubazi ngo ni big numbers shut the fuck up bro Dadi reka mubazi I don't know you I don't need to know you bro umva mubazi Dadi waretse mubazi reka njega buri nguni Dadi reka mubazi bitwa buri mukorogo bro nusire kunyasami buri nguni buri mukorogo Dadi reka mubazi wewe kuraka umuntu arakubaho akakibwira umuntu wakari wowe igiki oya reka wowe uri igiki bro wigira iki ngaga bro Dadi reka kurakara reka tuganira dadi ko turimo tuganira wagize intambara buri nguni igituma je Mike anyubaha niko yanagiza mwubaha turubahana okay Dadi reka tunakubwira twubahana kandi mutu hatari bro ugize mutu hatari niwe mukorogo yiwawe waronse amavuta waguze amavuta yaguheranye oya amavuta yaguheranye uno musi wisize amavuta uno musi wisize amavuta wisize amavuta uno musi imbecile Dadi reka mubaze reka kurakara mubaze dadi reka cyakubaza reka bamutinga abantu bose kugira ngo ngiye kubaza ibibazo wenda bitatu sibyo ngiye kubaza ibibazo bitatu nanjye urambaza na bagenzi banjye barababaza sibyo ngiye kubaza nk'umunyarwandakazi sibyo utaba wenda mu Rwanda uba hanze y'igihugu sibyo ngiye kubaza abantu mbwire current ifaranga ryanyu riri kurangaye ku idolari
no ku mayero niyo man mafaranga nundariye bullshit yawe rasamani niyo mafaranga byo uri kuzana ngo politics bro ya muri politiki yewe to turafite imfashanyo n'abatinganyi garasamani uze kumenyera ndabatuka Don't do that. twege itima tudafite imfashanyo niko twasa abatinganyi mu Burundi reka kumenyera bro Wizi bababwira nabi bababwira ko Sharon reka nyireke basi kwera mu musubire kuzana ibintu bya politike entertainment gusa muri entertainment okay entertainment uri umuvunjayi wowe wahombaze amabaye yiwe uri umuvunjayi ukora muri bank nonsense ariya bro twe kutumenyera bro tuko tugana entertainment Jenise umva mubwire no dadi ushobora kureka kutubwira nabi ugomba kutubwira ko baburetse Sharon arambye ngo nere kuvanga ndabiretiriye ariko umva ukuntu wese utangira kunuka ngo ndakubwira ko kwa ndabona iri kuraja genda wiyambiza uragaruka tuvuga n'abantu bafite kubereza abagabo Genius n'umufuti wanjye rero ndamuzi umuriza buri nguni wewe buri nguni wewe umuciriza wowe ntakintu wambwira wowe ntabwo umurufa nakwere yawe yavuye undi mu buzima urambwira iki wowe ibyo uravuga ntabyo iki wowe papa wawe waranze oya genda wiyambizemo genda wisiga nyene mugabo kubera ugicanganye kibona tubwira abaririmbyi babiri i Burundi bazwi none ahangaha uracacanganyikiwe bo kuri generation turi ubu ngubu tubwira abarundi b'abacuranzi babiri bari kuri generation turiho nkuko mu Rwanda none Mike muze ku muziki je umuziki wo mu Rwanda nimbaje dadi Sharon nimbaje umuziki wo mu Rwanda uva mu Burundi Sharon waretse Sharon wambabariye ko okay dufise tantine wawe na tonto wawe reka kutumenyera Rastamani ji umuziki wo mu Burundi wo mu Rwanda uva mu Burundi nimusure kutumenyera ariko nkubaje turabyemeye buri nguni buretse ndashaka genda baje Brice Melody arakubwira genda baje Brice Melody ntabwo muri kubijyanamo neza umuriza mukene ko tuganira neza umuriza mukene ko tuganire neza yesu nkunda umuriza umuriza ama proud Burundian unaza kumenyera Nunu yari kambaza currency uri muvunjayi no uracyari ibyo bintu byara
inde abanzaraje none muri kubaza byose muri kubaza umuziki mwiza kuri mwe umuntu arashobora no kuririmba ibintu bidafite sense mugabo zikaronka viewers ni nkuko abagande baririmba neza muri station reka ndakubaze nimba uri umuntu uzi umuziki mu abagande hamwe n'abatanzania n'abaye abantu baririmba neza n'abaye bafite umuziki mwiza turi kuri party ebyiri ariko turi ku mureke musubize hano twarimo tuganira mureke babwire topic twaganiraga kuri entertainment ariko nka business y'u Rwanda n'Uburundi entertainment nka business apana entertainment nko kwishimisha we are selling twarimo turaseringa entertainment kubera ko tuyishoramo nicyo twavuga argues about that you're selling okay umumeze bien vraiment ego vraiment just no bya n'Imana y'Imana nicyo gihe twashakaga riga niyo mpamvu twavugaga ngo yewe n'Imana y'Imana ibyo nabivuze Imana y'Imana mvuze ngo urakoze cyane urakoresha business Sharone rero Imana y'Imana tubwira ati mwebwe nta niki mugabo Mike mudusumbya kudandaza umuziki ariko ntimudusumbya umuziki mwiza nimudusumbya kuririmba nimudusumbya umuziki kudandaza umuziki ariko nta muziki mwiza mu business mugabo ntimudusumbya kuririmba okay nimugumane kuririmba business is okay mugabo ntimudusumbya kuririmba muganga business yanyu namwe muyikorera muri negativity nabikubwiye Mike negativity umuziki wa Medi ugira negativity mutwikira kuri negativity Mike umuziki wa kintu nudandarizwa kuri YouTube Mike nk'umuntu akuje Mike tureke n'imiziki yayo tugera ku muziki noneho nagusabye yuko guhimbaza Imana Abanyarwanda mudusumbya kuririmba business eske muradusumbya content y'umuntu ikaramu uzaseringa kurenza Abanyarwanda. Okay, you selling good brema, you making gira umuririmbyi w'umunyarwanda aririmba gospel arenze nawe ko kwara abanyamurenge kushaka kubesha abantu wasirimba abanyamurenge bro ubese abantu badakurikirana umuziki tubwira abaririmbyi baririmba gospel mu Rwanda barenze Vestina na Dorcas n'abanyamurenge genius ngeje tuvugane n'aba bajama genius nkeneye yuko tuvugana nk'aba bajama nk'abantu bari intellectuel abantu bize ndabasabye mutubwire mu legend ntabwo tukana biri tuvugana nk'abantu mutubwire mu legend umwe mu muziki mu Rwanda mufise ahubwo se ni mwese mwarese tugafatisha kumwe no mukubiswe n'inkuba wenda babaza who is your legend c'est ça le problème. No, like I'm just asking a question. Who is your legend in music in Rwanda? Okay, do you have an artist bigger than Kidumu? Marafisi mu artist ari bigger than Kidumu. Business twavyemeye muradusumbya. Ubu nawe tugiye mu nyine namwe mutwemerere yuko tubasumbya kuririmba. Naduhaye na chance yo kwishyura ibibazo byanyu. Yego, cyenda yego vraiment muvuge. Kuko nemeye yuko mudusumbya business. Nyine namwe mwemereye. Yego. Ugiye utarambaza neza ngo gusubize ngaho mbwira oya yewe nagomba kubaza akaba utubazo tubiri yego ndatugusubiza rwose utubazo tubiri ngira ndakubaza yego nkeneye umbwire aba legend babiri bonyene mufise mu Rwanda babiri yego muce mutubwira muce mucishana no kibazo eske kwemeye ko mudusumbya business eske muradusumbya umuziki muradusumbya ikaramu ese turabasumbya ikaramu ushaka kuvuga lyrics urashaka kuvuga iki ikaramu kwandika umuziki mwiza yego umuziki in general none muradusumbya umuziki eske topic twari twavuze ego mugabo kumarespe yanyu yose ndabafitiye nibaza yuko turi burare kuri ego reka ngusubize mugabo ntago nibaze ko turi burare kuri topic umva Dadi umva reka ngusubize Dadi wizi
twatangiye hano nkuko natangiye bivuga natangiye vuga ngo mu myaka nk'10-15 ishize Uburundi bwari butuyoboye mu muziki kandi turabyemera twaranabyemeye ku gihe cyaba Big Farious nubu ndakumanura Sharo ndakumanura umuza gusubiza ndakumanura uri kumva ibyo bintu twabyemeye ko kera imiziki yacurugaga mu Rwanda hafi yose yashoboraga kuba ari n'iy'Abarundi ari nayo mpamvu mufite bakidumu n'ubu turacyabafana twakuze tunabafana ariko ikibazo mufite ntago mwemera impinduka kidumu muramufite turamwemera no muri legend turamwemera cyane sibyo turamwemera ikindi cya kabiri na Big Farious turamwemera nawe no muri legend aba legend natwe turabafite nkaba Intore Masamba n'abantu bazwi nabo baririmbye cyane ku icyo kigero cyabo ariko kidumu yari hejuru mo turabyemera ibyo turabyemera buri muntu aturusha turemera anamo twavuze ngo uyu munsi nimwemere ko twabatambutse ibyo ni ntabwo umuzi bamwita Masamba Intore gushobora kubutamo ariko uramuzi ariko Masamba niyakoreye umuziki mu Burundi Masamba niyakoreye umuziki mu Burundi oya datambwiye ko atamuzi Can I have a word please tunavugana neza turiko twebwe buretse gato komeza wibuka ikibazo cyawe twebwe ibyo dadi wiza turi kujyana ibyo mugenda byemeye abarigendi murabafite turanabafana ariko ubu ariko uko bimeze ubu ngubu umenye ko noneho byagiye the other way around urabyemera yego nibyo aho turi kujyana nta bintu byataye reka ntabwo ibintu byanyu turi kubikakana ikibazo kimwe basi oya buretse kumbaza wowe reka oya please tuvuge kuri generation basimebwe iri hejuru mu Rwanda manye ko murabaza mwese mwawo umuziki wanyu va mu Burundi rastamani muze muranabyemera umviriza nimyo kinzi umwanya munini reka ndakoze ikibazo kimwe manye tuvuge par exemple nko kuri Bruce Melody sivyo urashaka nko kumbwira niwe nibaza yuko uno munsi ashaka kuba yoboye sivyo tugiye tukaraba nk'ama numbers vraiment afisa ama numbers nkuko muravuga vraiment ateye ubwo ama million ateye ubwo my question is kubera ikiyo tumubonye agiye mu bihugu hanze agasohoka u Rwanda sivyo nk'umuntu ari kuri vraiment trend kandi nk'umuntu tuzi ukungere tuzi abanyarwanda turabazi mu manuzenya no mu bintu by'aba ama event asanzwe atari ntuzenya atari amashow inge gatonya reka banzi ingeza gahoro kubera iki uno munsi tugiye tukaraba sivyo nko muri show akorera nko mu Bujumbura bavuga Ibujumbura yaronkana benshi sivyo Ibujumbura yanaronkana benshi sivyo kandi nabo nyene yaravuze ati show y'Ibujumbura itandukanye niyo mu Rwanda abantu bose bazagira amasho mu Burundi bose barabizi ko show mu Burundi iratebwa akurusha mu Rwanda iratebwa bagenda kubera ko ababazaniye ibintu musama mwene uko muguma muvuga ngo ababazaniye bishasha none niko tumeze twe turi abantu ba vibe uravyumva niyo ugiye mu maklabe yacu amaklabe yacu atandukanye nayiwanyu yamureka bazi ikibazo wari ugiye kubaza utaza kukibagira my question is tugiye tukaraba nka Bruce sivyo tureke dufate par exemple nk'amafaranga yoba bamuhemba sivyo ndeke kuyavuga kwako ntibindaba mugana wenye narayazi kuri show sivyo kubera iki nyamuli legend wanya ari kuri trend ubu sivyo afise nya miliyoni ateye ubwoba kandi apana kundirimbo nyinshi aba legend babo sinzi ko sawa ntara legend ari kuri trend sivyo ni ninago tubabarusha twavuga ni wayoboye kuko umviriza twavuga ni wayoboye pahapo turavye aho yinjiriye sivyo kandi ubu uye ari kuri trend kuko hariho nabandi abantu bo musi yazamuye kandi ni ibintu biboneka sivyo numuntu Bruce Melody na muntu yo musuzugura muga my question is amashow yiwe aronka ibihumbi bingahe thank you ayahe mashoro akorera muri Canada igihugu se sinagwaye show ya mbere mu Burundi ntubizi ko hatwi ubwo ni rekana n'u Burundi navuze Canada na ibihumbi bingahe Tanzania haje mu Kongomani Mike ndashaka kuvuga baronka ibihumbi bingahe ntago nditabira show ariko barazikora ndashaka kuvuga bingahe amajana ngahe vuga none se yamenya gute kandi kujya hanga mbeshe nje kukubera wow
baronka bangahe cyangwa gukorana na Bristol mureke namara kuvuga aravuga genius ucuranga uvuga Okay. genius uretse Okay, I wanna ask. Sibyo quick question. Sibyo mwahoze muvuga ngo ikintu cya mbere ndibwemera abarundi bazi gukora umuziki. Ibyo we respect that as Rwandese. Sibyo? Icyo kudos kabisa. Sibyo? But I wanna ask quick question. What's the interest of making nyine umuziki mwiza ariko udacuruza? What's the point? Mwarataye amafaranga muri production for the videos, for the audios. What's like the point of making that nimba mutazacuruza ikintu cyangwa nimba mudagizute mudakora ngo ni mwiza gusa kugira ngo uyumvire? Sibyo? Another question, quick one. Sibyo ubwo dadaraza kuvuga. May I speak? Sibyo? Second question. Sibyo? Did yigeza kukubwira ngo ku bintu bijyanye na currency yanyu. Sibyo? Currency involving mu bintu bye bitandukanye. Either buying the internet mudafite. Sibyo? Either kuzacuruza ibyo bintu byose kuko buri system barayifite uko byawe nuko igenda gake. Nuko ari nkeya ariko barayifite. Nta internet bafite. Barayifite barayifite. May I speak? Barayifite. Bucura nawe rero bucura ya internet. Wabaye muretse mayigi. Reka rero. Ndahari kugira ngo ibi bintu bimoderating mu humwe. Sivya bro, nta internet mu Burundi. What are you talking about? Muramutinga abantu kurengera abo bamoderatere hari umuntu witwa Firijansi ngaba mu Burundi araduga araza kuri point of correction ubucura nshuti yabo se ari kucikagurika they do have internet dukoresha amazi dukoresha internet point of correction point of correction mukoresha internet yenda nuko itagenda cyane ariko internet irahari. Okay, sawa. Yego. Aho turi kujyana. Reka ndanyise ikibazo cyane, right? Yego. So I want to ask, what's the point of having regent? Abantu abari legendaire banyu murabafite turanabemera natwe twarabagize. Sibyo? Akora ndigaruka ku kintu cyo kwanga. Apana regent. Regent, sibyo? Okay. Ana ntabwo turi muri grammar ariko nawe wize. Kugira regent. Okay, regent. Sibyo? Bese birimo umuntu avuze ikosa kumukosora ntaco bitwaye. Nta kintu bitwaye rwose twikomereza. Muca mu ijambo nacyo biragitwaye. Tujye no mu mashuri. Yazo kumuca mu ijambo bigatuma nyine Respect please. Sibyo? Ikibazo cyane sibyo? muri system anglophone. Nawe umbwire abantu mwaretse mwamuhaye umwanya agatanga icyo avuga kikarangira. Mvuze ku kibazo cya internet hano mwese murazamuka. Uyu Sharon Genius Daddy nta numwe uri mu Burundi right now. Ibintu bivuze bisaniye n'umuziki kuvuga iby'umuziki kuvuga aho turi ugabazamura abantu bari mu Burundi. Ntabwo ndarangiza interuro yanjye. Mwabihinduye personal we mwaretse umuntu akavuga mukavuga nyuma. Ntabwo ndarangiza interuro yanjye. Abantu bose bari hano muvuze hano ababarundi bari ntabwo muri mu Burundi. Ibintu bivuze according to the experience. Impamvu navuze ikibazo cya internet ni impamvu turi kugaga kuri entertainment. Entertainment is not about the music. Entertainment ni ibintu byinshi, right? Which makes internet